Perlok baro. Kum ngajing kula rapi mau bang ngin sak penuan ra epi kata ka turmen hame kali ngajing ide. Kata ka Free Fire Esports Mode Turmen bangat sepal kai bi officially ka stream ngajeng te menta kalami berkalongan ne. Ka price pool bening kong gelong ar pojar ba ar kalong rajar balai kalong prajar bagi muskil tim ka final kinyo lajar berke entry fees kalong shajar tingka bagi contact numbers ngilabung tu komen nang tu baik tu kemudian comment supaya anda screen ni ki contact numbers ngilabung tu tiba ko aban rung kene ka squad turnamen kata ka league kata ka league ong piaban penyo kita ki top muskil kemudian ka muskil dari piaban bun kilmo om dei baka jing yo boya om dei tamban yo boya mar langin ai tang ba yo boya am kin bun ki camper sekarang apa kini ki rules jong kan ka turman kalong gubno om syaban le kai ki PC player om syaban le kai ki player panel sana ki hackers syah tang bal kai tang ki player ki ba sau pole level senang ya ki maps ngin sapan le kai ha ka bermuda berka pergetri ya ki ba bom dalo di ki maps ba pen delay ka por ngin sa fancy spatika ya ki network so bahaya pen peng hi namar ba ngim la le ye lada pen kenya ki kondon be ban save ngin disqualify ka tim jong pi bar ki wipat ki rules ngin sa pen tip ha pi ha whatsapp group ha khanang bangin company a chuchu ka rukom bat ya ki points jong ka jingya lekai sab ka rukom bat ya ki points jong ka jingya lekai kemut ya kini ki points kin kenya fita ki kill ki tim ke ba yo bun kill ong kemut kita tangki pro team kin yo ya kita ki padrung ka final tinggal pi baro ya rung ya kini ka turban dengan pala ebit officially ha ka stream ga jonga ngara karpat jor pi bana follow kini instagram bada ka youtube bangan penmi epi ki jingtip bakam ni cucu la se ki ha kini ki sni kin don ki jing pen tv ya tidak follow kini ke instagram bat ka youtube ngai kereng don bor gaming bat instagram bat youtube tidak pipit nang nong ru ne pi dapetnya facebook group sakan mau ya kata baro te ngangit kelas sotui ta pirang don ki jing kali film kontak la ban message ngai instagram ru ngansa aku lai ban jawab pi kan ni kalong officially kom ka jing kular epi bangin penmi ka turman kadika collaboration bangale manga bagi taki dos ki jonga in penmi kini ka turman haka mekalia ka jongi kamu ka best baki kasih jongi baro kini oleh kai tangga tai perlok khoble sibon ngin ta kendo epi kawai pada video sarakan mau follow mau subscribe kan mau share kini video ya ki tim ki jong pi bersadai rung sadai enjoy guys tangga tai ngam tram da bun tin chere nga so dang don ni ketu kini mo tambah akan penmi lur yang ni tambah mau pi ngan sepen mi tangga tai bye bye mah